استراحشان از منطقه کمابی تاجیکستان محسوب یافته همساله زمین‌های آبی تنها به کشت و پرورش مواد نیاز اول با مانند کارتوشکا بند می‌گردد. با مقصد کاملا تامین نمودن ساکنان کشور آفتابیمون با کارتوشکای خوش‌صفت و از جهت اکولوژی تازه در مقامات محلی حاکمیت دولتی شهر استراحشان ستاد مخصوصی دائم و عمل کننده فعالیت دارد. با دستگیری و کمک مشورت این نهاد همساله میدان کشت کارتوشک زیاد گردانده می‌شود. سال روان در همه شکل‌های خواجگی‌داری این مکان زیبا منظر در میدان 2200 گکتار کشت کارتوشک دایر کرده شد که نسبت سال گذشته زیاد از 500 گکتار زیاد است. جهت دوره به دوره زیادگردانی استحصال و هرچی بیشتر با راه ماندن صادرات کارتوشک سهامداران 778 عدد خواجگی‌های دهقانی انفرادی و عائلوی جماعت دهات پاشکان فعالیت عبرتبخش دارند. زیاد از 22000 نفر ساکنان 8 دهه که شامل اساسیشان باغداری، زراعتکاری و کارتوشک پروری محسوب می‌شود زمین‌های پرارزش آبی را ثمرناک استفاده کرده مرحله به مرحله میدان کشت کارتوشک را زیاد می‌گردانند. ذکر به مورد است که از 716 گکتار مزرعه کشاونده 405 گکتارش آبی محسوب می‌یابد. سال روان در 260 گکتار میدان با استفاده از قاعده‌های پیشرفته آگروتکنیکی تخمی کارتوشک‌های ریپرودوکسی اولی استراحشان، اوچی، رخشانه، نورنیسا و به شرایط محل مطابق گردیده کاردینال، دیامانت، پیکاسو شناخته شده است که نشانه‌های خوب دارند و درک از حاصل فراوان می‌دهند. طور متخصصان ابراز می‌دارند حین شناندن و پرورش کارتوشک بیشتر از نیروهای طبیعی باید مورد استفاده قرار داد. زیرا نیروهای طبیعی به استحصال کارتوشک خوش‌صفت و از جهت اکولوژی تازه مساعدت عملی دارد. شغل اساسی ساکنان جماعت دهاتی پاشکند که زیاده از 22000 نفر اهالی دارد این زراعتکاری، کشاورزی و باغداری میباشد که من امروز ما در خواجگی دهقانی پاشکند حضور داریم. ما کشت کارشکا دیده برآمدیم. حاصلناکی کارشکا 350 سنتر تشکیل میدهد و بعد از گرفتن حاصل یکم کارشکا دهقانان از دارند که کشتی تکراری گذرانند در همین زمین‌های خالی شده. شغل دیگر سهامداران 778 عدد خواجگی‌های دهقانی انفرادی و عائلوی 8 دهه جماعت دهات پاشکان بنیاد باغ و استحصال میوه‌های خوش‌لذت صادراتی دانسته می‌شود. همین خواجگی‌ها ناوسع از شکل مالکیت باغ‌های خود را دارند و همساله میوه‌های خوش‌طعم و صفت را به جمهوری‌های قزاقستان، روسیه انتقال داده سطح زندگیشان را به مراتب بالا می‌برند. سال روان در زمین‌های از گردش کشاورزی برآمده جماعت دهات پاشکان باز 10 گکتار باغ نوین هالان سیب و ناب و آلو و زردآلو بنیاد گردید. در شرایط آفتابی ولایت ختلان دو سه حاصل گرفتن از یک زمین خیلی خوب امکان پذیر است. بعد از جمع‌آوری غله و پیاز و سبزیجات بروقتی 100 تا 120 روزی آفتابی باقی میماند که برای نشو و نما و به حاصل آمدن بسیار نمود زراعت موافق است. مخصوصاً جواری مکئی، دان، لوبیا، پخته و پالزی ها به صفت کشت تکراری حاصل فراوان خواهند داد. در جماعت شهرک کیرف ناحیه وخش علاکای 60% نقشه کشت تکراری به انجام رسیده. متخصصان بهترین مهلت به اتمام رسانیدن کشت دویمباره را تا نیمه اول ماه ایول ارزیابی میکنند. در حدود جماعت شهرک کیرف ناحیه وخش حاصل فراوان پالزی و نشونمای خوب پخته‌زار نیز به نظر رسید. کشت تکرار در حدود جماعت شهرک کیرف 445 گکتار را تشکیل می‌دهد. از همین 110 گکتار کشتی شالی گذرانده شد. در حدود جماعت 70 گکتار مکئی دان، 7 گکتار موش کار مسئله کشتی تکراری قطعی رفته است. در دهات تاجیک‌آباد هم یک هفته کافی است که نقشه کشتی تکراری پر را به انجام رسد. برای در یک سال گرفتن 2-3 حاصل در یک زمین در دهات تاجیک‌آباد ناحیه وخش امکانات بهره برداری از آب و زمین خیلی فراوان است. در اینجا دهقانان در زمین‌های خالی شده کارتوشک، جواری مکئی، دان و دیگر نوع زراعت را کاریدند که عین زمان نشو و نمای خوب دارند. در اینجا زراعت غله‌دانگی کرده شده بود. بعد جمع‌آوری علاکای با کشتی تکراری با شنوندن مکئی دان و مکئی سیلوس آماده شده است و کرده زمین ها با پورگی استفاده برده شده است. از هر یک گکتار شالی با مقدار 35 سنتنری حاصل دلخواه به دست می‌آورند.
дар шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон рӯз то рӯз маданияти баҳрабардорӣ аз замин беҳтар гардида, кишоварзон дар истеҳсоли маҳсулоти ғизоӣ беш аз пеш ҳавасманд мегарданд, чаро ки бо зиёд шудани иқтидори содиротии вилоят онҳо низ дар 4 фасли сол дилбастагии хешро ба замин собит менамоянд. мисоли равшан деҳоте ба номи Садриддин Айнӣ ноҳияи Хуросон шуда метавонад. дар ноҳияи Хуросон низ баъд аз ҷамъоварии ғалла зироатеро мавриди кишт қарор доданд ки дар 100 рӯзи офтобӣ ҳосилаш ба самар хоҳад омад. нақшаи кишти такрорӣ дар хоҷагиҳои самти хоҷагиҳои деҳқонӣ 530 гектарро ташкил медиҳад. асосан имрӯзҳо мо дар кишти такрорӣ макадон ва мош кишт карда истодаем. ташкили гӯшаҳои деҳқон дар ҳама бозору марказҳои шаҳру ноҳияҳо дар заминаи дастуру ҳидоятҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ гардида, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва шаҳри Бухтар дар заминаи ҳамин иқдом тасмим гирифтанд ки дар маркази вилояти Хатлон ва бозорҳои дигар шаҳру ноҳияҳо чунин дӯконҳои савдо ва ё гӯшаҳои алоҳидаи деҳқонро ташкил кунанд. ин иқдом ба он боис мегардад ки бевосита худи деҳқонон маҳсули дастранҷи хешро дар бозорҳои калонтарин, бозорчаҳои ҳудуди маҳаллаҳо ва дӯконҳои алоҳида пешниҳоди муштариён гардонанд. тибқи дастури супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои мӯътадил нигоҳ доштани нархи навои маҳсулотҳои кишоварзӣ, оиди ба танзим дуровардани нархи навои маҳсулоти кишоварзӣ мактуб ирсол карда шуд, ки бевосита худи деҳқонон дар бозорҳо маҳсулотҳои худро оварда дар гӯшаи деҳқон бе ягон мамнуият ба фурӯш гузошта шаванд. дар шаҳри Бухтар дар байни хонаҳои баландошиёна гӯшаҳои деҳқон барои фурӯши маҳсулотҳои кишоварзӣ ташкил карда шуда, дар 4 маҳалла нисбати нархҳои бозор арзонтар ба фурӯш гузошта шуда истодааст. дар ду бозори калонтарини шаҳри Бухтар ҳам ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ҳоҷӣ Шариф ва ҳам ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Фаровон фаровонии маҳсулоти кишоварзӣ ва ташкили ганҷу гӯшаҳои деҳқон хуб ба назар расид. маҳсулотҳои худмон оварда ба бозори Ҳоҷӣ Шариф савдо мекунем. дар байни хонаҳо дукон дорем, савдо мекунем дар уҷо ҳам. дукона мо нав ташкил кардем. ин дукони худамон аз борҳои мо хело арзон мебошад. барои он ки мо хешта бор дорем, аз қишлоқҳо мебиёрам, бора инҷа қабул мекунем, бо нархи арзон метиҳем. инҷа қариб 10 хона ҳаста, бисёртар. ҳамаш пеши мо мебиёяд. мо ҳама ин чизе ки ва ё дилашон мекашад мегӯянд, мо меёрем, онро ба нархи арзон пешниҳод мекунем. дуконҳо пешниҳод карда шудааст барое ки ҳама чиз дар ин дукон арзон. барои халқ аз ҳамин омада ҳар рӯз харид мекунад борои тоза. мо барои ҳамин аз ҳамин дукон омада харид мекунем. хариду фурӯш ва доду гирифт миёни истеҳсолкунанда ва савдогар як танзими муайяни корро тақозо мекунад. агар фаъолияти чунин дуконҳои байни маҳаллаҳо фаъол бошад, ба муштариён хеле сабукӣ пеш меояд. Через день прихожу в этот ларек. Мне ларек здесь очень нравится. ман аз ташкили чунин дуконҳо хеле хурсандам. дар инҷо маҳсулоти тару тоза, помидор, будирӣ, полезӣ, ангур ва ҳама намуди меваро дастрас кардан мумкин аст. ин дукон шабонарӯзӣ ба сокинони биноҳои баландошонаи маҳаллаи мо хизмат мерасонад. ба ҳамин тартиб дар шаҳри Бухтар боз 10 адад чунин дуконҳоро ташкил карданд ки рӯзҳои наздик ба фаъолият шурӯъ мекунанд. чунин дуконҳо тарзи меъмории муосир дошта барои нигаҳдошти маҳсулот ва хизматрасонии савдо фазои муносиб доранд. воқеан ҳам агар худи истеҳсолгарон дар чунин нуқтаҳои тиҷорат маҳсулоташонро пешкаши сокинони биноҳои баландошона гардонанд, мардум ба маводи арзону хушсифат дастрасӣ бештар пайдо мекунанд. ҳамин тадбир дар дигар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон низ роҳандозӣ карда мешавад. дар ноҳияи ҷаббор расулов баробари пахтакорию чорводорӣ, сабзавоткорӣ яке аз манбаъҳои асосии даромади деҳқонон ба ҳисоб меравад. дар заминҳое ки имсол 8 намуди сабзавоти барвақтӣ кишту парвариш ёфтанд, то ҳанӯз ҷамъоварӣ ҳосил идома дошта, ҳамарӯза маҳсулоти ҷамъоваришуда ба бозорҳои шаҳрҳои саноатии вилоят бароварда пешниҳоди аҳолӣ гардонида мешавад.
дар ноҳия баъди дарову ҷамъоварӣ беталафи майдони ғалазор ва ҳамзамон захираи 12056 тонна хӯроки дурушт барои давраи зимистонгузаронии чорво, деҳқонон барои афзун намудани ҳосил дар майдони 1890 гектар кишти такрорӣ гузарониданд. кишти такрорӣ асосан ғалладонагиҳо амсоли мошу лӯбиёгиҳо, сабзавот, полизӣ, зироати хӯроки чорворо ташкил медиҳад. Масалан, дар ассотсиатсияи хоҷагиҳои деҳқонии Чашма дар 200 гектар кишти такрорӣ гузарониданд, ки имрӯз ҳолати нашъунамои ҳамаи зироати кишоварзӣ хуб ба назар мерасад. Бо ин ҳисоб аз як замин гирифтани 2 ҳосил барои баланд бардоштани сатҳи иқтисодии оилаҳои кишоварзон, таъмини амнияти озуқавории мамлакат саҳми назаррас мегузорад. сабзиши зироатҳои хоҷагии қишлоқ хело хуб мебошад. ҳозир оби полизӣ дигар ҳама шароит басанда аст. дар ноҳия агромағоза фаъолият мебарад, якҷоя ҳамкорӣ риёсати кишоварзӣ кор мекунад. кишти такрорӣ бошад ба майдони 1890 гектар расонда шуд, ки то имрӯза 105% дурномоя ташкил медиҳад. то охири мавсим мо бо зиёда аз 100 гектар кишти такрорӣ ба нақша гирифта шудааст, ки 110% зиёд дурномаи кишти зироатҳои иҷро менамоем. дар ноҳияи ҷаббор расулов майдони умумии заминҳои корам беш аз 15000 гектарро ташкил дода, дар ин заминҳо баробари кишту парвариши зироатҳои кишоварзӣ, сабзавоту ғалладонагиҳо ва пахтакорӣ низ таваҷҷӯҳ калон аст. гарчанде дар аввали фасли баҳор вазъи боду ҳаво ноустувор омад, ба ин нигоҳ накарда 2480 хоҷагиҳои деҳқонӣ мувофиқ ба дурнамо дар майдони 5702 гектар пахта кишт намуда, имрӯз давраи коркарду озиқадиҳиро амалӣ менамоянд, ки ин дар афзун шудани ҳаҷми ҳосил мусоидат менамояд.